Okram Ibo Bibu Mari Suba Chief Minister candidate in the Congress legislature na Yenabalakana Kankre. Ram Madhav na Manipur da BJP na government sumsoy soy na same gani haina thazaba pirakli. Manipur ge anauba Chief Minister Hengang AC gi N Biren na oigadra haiba achobo wahang amathorakli. Nat Chatnabi amadi harau tayambaga loina na machuki kumhai yausang ngasidagi lamdam asida hokre. Amasung sana khonabada ehenba mityen thangladuna ngasidagi lamdam asigi mafam kayada yausang sports hokre. Mayam kurumzare adomni yengbiribas Impact News ni yausang kumhai na lakpada Impact News ki maikaidagi Manipur miyam da yaifa pauzel pizari. Ay kangen bam thoinu henbi hauzik pungja si phawpugi maruiba pausing miyam da pizari. Okram Ibo Bibu Mari Suba Chief Minister candidate oina Congress legislature singna amato oina yanakre. Congress support taugani haina lakpa Jiribam Assembly constituency ki MLA Ashavuddin Bu BJP ki miyoi singna phajanduna thamle haina Congress party na maral sikre. Ngasi Congress Bhavan da pangthokiba mifam aduda AICC ki General Secretary Dr. CP Joshi, AICC ki Executive Member Ramesh Chenithala, Oscar Fernandez, MPCC ki President TN Hawkev, Chief Minister Okram Ibo Biyaw na Congress Party ki luching bakayana saruk yaki. Ngasi ki mifam aduda saruk yaki bakakching Assembly constituency ki MLA Y Sur Chandra na hai Handak pangthokiba taramatoi suba Manipur Assembly Mikal de Congress na apun basit kunipan pangduna single majority party oibangamle loinana party kayana anoba government ama sembada Congress ta saugat kani haibagi wafam leide. Phiba masida Congress na luchingba anoba government ama athuba matamda semlagani haibagi thazaba thamki. Sabudin nedna independent jiri de kabdo akwai support tawni adna akwai awon so har each CM zuloni mak thairaga nasiga adagi lakpane lakpasi adu airport BJP kamul question laga de mayam lesson badagi headache oire he maji aina khanbadari CISF people da authority khan force up mali ai kana da khoi BJP da sino adu ada adna amandi pamdamne hosi di Kolkata natrakarai na hanbagi ticket ka tai si unfortunate mi masagi on the willingness samaga lakpo pota somehow forcibly ko shutu to roidam ne adu ultimately kanan kanima kanar sai ko di id man hal hair karam nina ko support tawni ma laim ne lakpadi ngasi AICC ki General Secretary Dr. CP Joshi na luchingba Congress Party ki oiba mifam ngasi Congress Bhavan pangthokre loina Okram Ibo Bibu CLP ki leader oina khangre loina na Congress Party na anobu mifam anobu sarkar ma phone ba Manipur Governor Dr. Najma Abdullah da aiba chero piduna khangadori nakalamarom da jiri ki MLA Asapudin bu Imphal Airport ta BJP ki luchingba miyoini haina thajab miyo kharna phajin thamle haina AICC ki maikdagi maral siragli Camera person E. Subhash Kaloina, Potom Jerva, Bhaktatam, Impact News, Congress Bhavan. Mikhalgi fall Haidok Rabamatung BJP Amasung Congress Party anina government sem naba akan balalong kaya chathanare. Jiribam Assembly constituency dagi independent miref oina mai paglakiba Ashavuddin ngasi Congress ki MLA Nasir Galoina na Imphal Airport ta hek thunglakibaga Congress amadi BJP anina makoi ki party da lawsin naba makoi masel munakre hari. Munaba aduna maram oiraga airport manung dangai hak charang na bathokre. Matung tarakpada nungtil ki pung 3:95 tabada amuhana Guwahati gi damak Imphal thadokhi haina Impact News na phangba paw amana hairi. BJP ki National Secretary Ram Madhav na Manipur da BJP na government soidana sem gani haina phongdokre. Ngarang Mikhal haidokpa loiraba matung Hotel Classic Grande da party asigi oina Mikhal da mai paklaklaba amasung maiti horaba mirep sing okpa loiraba matung Paumi Singh da phongdokhibani.
माधवना मखा तारदुना कांग्रेस न मखोइबु मियामना याद्रे हाइबसी खंगदौबनी मिखल माइपाकलब पार्टी खरगी मतेंग फंगनी हाइना खल्ली फंगलबदी गवर्नमेंट सोइदना सेमगनी हाइखि This state has given a mandate against the Congress party, against the OBC's government. So all those parties who have secured votes in the state have an obligation to the people, their sentiments. We hope that they will all come together to support us and allow us to form the government here. We have the support of some groups already, but we are hoping to get support of other groups also so that we will get the required numbers to form the government. हंदा पांगथोखिबा तरामाथोइ सुबा मणिपुर असेंबली मिखलदा कांग्रेस पार्टी ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइना माइ पाखरबसु बीजेपी ना अनौब गवर्नमेंट सेमगनी हाइबगी ममी चावना तारी इम्पैक्ट न्यूज ना फंगबा थाजबा याबा पाउगी मतुंग इन्ना बीजेपी ना गवर्नमेंट सेमनबा अयाम्बा थबक पुंबा सेंटर की इंस्ट्रक्शन मतुंग इन्ना लोइशिलकपगा लोइनना हाइंगांगे सिगी एमएलए नोंगथोंबम बिरेन ना मणिपुर की अनौब चीफ मिनिस्टर ओइरबा याय हाइना यामना थाजबा याबा पाउ अमना फोंदोरकले बीजेपी मणिपुर प्रदेश की इलेक्शन इंचार्ज ओइरिबा प्रकाश जावड़ेकर हयंग इम्फाल दा थुंगलगदौरी मदुगी मतुंग हौजे इम्फाल दा लेरिबा राम माधव प्रहलाद सिंह पटेल अमसुंग स्टेट की प्रेसिडेंट याउना मिफम अमा पांगथोकदौरी मिफम अदुदा स्टेट की एनपीपी अमसुंग एनपीएफ की मिहुत सिंहसु सरुक यागदौरी मिफम अदु लोइरबा मतुंग हयेंगमक बीजेपी ना गवर्नमेंट सेमनबा गवर्नर दा अईबा चेरोल पिसिनगदौरी थाजबा याबा पाउ अमगी मतुंग इन्ना मणिपुर दा बीजेपी गा एनपीपी गा पुन्ना चटमिनबा यानबा एनपीपी गी एमपी अमा सेंटर गवर्नमेंट ना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की फम अमा फाउबा पिसिनख्रे हाइरि बीजेपी गा पुन्ना चटमिनदुना अनौब गवर्नमेंट सेंबदा सरुक यारबा याय हाइना पानरिबा एनपीपी गी मिरेप मरी काबगी मनुंगदा एमएलए अनि कैबिनेट मिनिस्टर पीरबा यारी अदुगा एलजेपी की अमतंगायरबा एमएलए कराम श्यामसु कैबिनेट मिनिस्टर फंगलबा याय हाइना थाजनरी मणिपुर की अनौब गवर्नमेंट सेंबदा चौबा थौदांग लौगदौरिबा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनरेड संगमाना पार्टी करंबदा सौगटकदगे हाइबदु पार्टी असगी माइपाकलबा मिरेप सिंगा खना खिनी हाइना फोंदोरखरे होटल क्लासिक ग्रांडे द पाउमी सिंगा उनबदा कॉनरेड ना मखा तारदुन हाई पार्टी असगी लेजिस्लेचर की ओइबो मिफम अमा पांगथोकलबा मतुंग पार्टी करंबदा सौगटकदगे हाइबगी वाफम लौगनी हाइखि बीजेपी अमसुंग कांग्रेस ना मखोइ मखोइना गवर्नमेंट सेमनबु हनबदा मिरेफ मरी माइ पागलखरबा पार्टी असना सौगटपा मथौ तारिबनी पार्टी असना करंबा पार्टी दा सौगटकदगे हाइबा ngasi खंगलगनी हाइरि तरामाथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल गिंगरांग हाइदोखिबा फोल द मणिपुर की ख्वाइदगी लीडरबा पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइरिबा मणिपुर पीपल्स पार्टी की मिरेप सिंगना फंगबा वोटर मसिंगदगी नोताना हेना मसिंग यामखि पार्टी असि हंदकी मिखल असिदा मसिंग ख्वाइदगी यामदना फंगबा चाउना माइथिबा नंखिबा पार्टी अमा ओइरे पार्टी असगी मिरेप मंगाना मखोइ मखोइगी कॉन्स्टिट्युएंसी द फंखिबा वोटर मसिंगदगी नोतादना हेना वोटर मसिंग ताखि हंदकी मिखल असिदा पार्टी असिगी ओइना कॉन्स्टिट्युएंसी मंगाद मिरेप थादोक्तुना मिखल थेंगनखिबनी ngarang हाइदोखिबा मिखल की फोल की मतुंगिना हाइरोक्ता मिखल थेंगनरिबा पार्टी असिगी प्रेसिडेंट ओइरिबा एन सौभाकिरन फंखिबा वोटर मसिंग मरफूगा मरी फंखि महाना फंखिबा वोटर मसिंगदगी नोतादा वोटर मसिंग मरफुद्रा मरी तादुना नोटाना हेना मसिंग यामखि पार्टी असिगी हाइंगांगदा मिखल थेंगनखिबा मिरेप ना वोटर मसिंग यांखै मापन फंखि नोतादा चाम कुंट्रा ताखि खेत्रगांव द मिरेप ना वोटर मरफू फंगबदा नोतादा चाम कुंट्रा कैसामथोंग द मिरेप ना चनीग मरी फंगबदा नोतादा चनीग तरुक अमदी सिंगजमै द मिरेप ना वोटर मसिंग चामग मरी फंगबदा नोतादा वोट चनीग तरुक ताखि अतोप पार्टी मचा मचा अमदी नाइटो मिरेप सिंगना नोटादा तारिबा वोटर मसिंगदगी हंथना फंगबसु यावरी मणिपुर की ख्वाइदगी लीडरबा पॉलिटिकल पार्टी अमना मिखलदा मिरेप न फंगबा वोटर दगी नोताना हेना वोटर मसिंग ताबसी मणिपुर दगी पार्टी असि मुटखिगद्रा हाइबगी चिंगनबा लेरे निंगसिंगबा याबदी पार्टी असि हंदकी मिखलदा सिंबल अनिदा मिखल थेंगनखिबनी
नुमित मंगानी चुपना चथगदबा यावसंग कुमहै ngasi pangthokpa hokre kumhai asigi ahoba numita laikai laikai dagi mafam kayada yausang shaduna thagi masak hek purakpaga mai thanakhi numidang matamda angang singna yumda changduna nakatheng chatki loinana laikai laikai da numidang gi matamda thabal chongbana kumhai asigi mapung oiba sarukama oiri mapung oiba thauram holi chatpa lambi da nupi macha amadi angang singna lambi thatuna paisa khaiba amadi aber taiba kumhai asigi mapung oiba shaktam sing lamdam asida hayengdagi hogadori Singjamai mathak thokchom lekai da yawol sang saduna laishol amadi isaiga loinana ishwar da ngamjaba hairukatuna yawsang mai thakhi yawsang mai thaba thauram aduda singjamai mathak thokchom lekai gi miyoi kayana saruk yakhi Amaramda yumnam lekai amasung kaishampat tasu yawsang mai thakhi lamta thagi thanindagi numit mangani chupna pangthokpa kumhai asi lairam lenda tinkraba ibudho amadi ibendho singbu sembiriba taibang sembam mapugi batik mayai singbu ningsingduna kumhai asi pangthokpane loipan kumhai asi ningthau pam haibagi matamdagi yawsang kumhai oina pangthokhibane hairi Adam Johnny is here. Duran. Chahi khuding gi pangthok na bugum handak chahi gi oina Manipur gi mafam sing maru oina tampa ki mafam sing de Yausang Sports Festival pangthok na re loinana Yausang Sports Festival sing hodok na ba ngasi angan ba ayuk tagi hauna kangla gi senglaba lifeform len dagi maira law na ba tongan tongan mafam kaya dagi lakpa miyam na kangla da laknakhi
याउशंग कुमहै लाकपग लोइनना हौरक्लिब नहारोलसिंगबो अरानब लंबीद चटखिदनबा अमदी लमदम असिदा साना खोनबगी हिरमदा खुमांग चाउसिंदुना मसामौ फबल लमदम ओइनबगी पांदमदा लेकाई लेकाई अमदी क्लब सिंगदा चथरिबा स्पोर्ट्स फेस्टिवल असिदा अपिकपा अंगांगदगी हौरगा अहल ओइरबा नुपी नुपा सिंग फाउबा सरुक यारी ngasi kanglada ahal oiraba ima sing kayana khwangset langduna koyet yetuna haurakliba macha masu oibasingbu afaba lambi da lamjingnabagi pandamda maira loba laknaki All Manipur Working Journalists Union na sinduna chahi khudingi pangthokpa paumi singgi oiba annual sports meet ngasidigi hokdokre taret lak suba oina pangthokpa sports meet asigi ngasi hokdokpa numita amzugi president wangkhemcha shamjaina luchingduna senglaba kangla laifam lendagi maira loduna major khulda leiba Manipur Press Club ta maira chukhatki amadi amzugi firal chingkhatuna taret suba annual sports meet hokdokle haina laukthokhe Sports meet asi ngasi hokdokhibaga loinana hayeng ayuk Khuman Lampak Men Stadium da athlete ki masana sing pangthokani loinana nungthil da volleyball match sing sanagani loinana tang tara mari gi ayuk ta Khuman Lampak Sports Complex ta leiba National Sports Academy gi indoor stadium da badminton amadi table tennis match sing sanagani Tang tara manga da Khuman Lampak Sports Complex kan naknana Rao Club manakta leiba AstroTurf da football match sing sanagani Loinana aroiba numit oina tang tara tarukta luang sangbam cricket ground da cricket match sanagani. Sorry. Yeah. Dale. Yauksangi akogi numit mangani akogi suti numit asida amjugi members sing akogi makan gi event sing sanabagi ako sport meet si athui pangthok ton lai athanti kisina akoi tare suba sport meet ni masigi akogi karino haibadi akogi paumi sing si pau si akoi ibadan tana atopa trade khuding desu
साना खोदबरसु अतोप खोदमरसु अखोगी यामना हाइसिंगबा याम लेबा अदुगा बागी अखोगी हेल्थ सेक्टर रा अखोगी पसामो फवा अखो अदुमबदा माइ ओनसनदना अखोना सानाबसिदा माइ तौबनी याम नुंगाइरबदी अखो नॉर्थ ईस्ट की ओइना अखोगी गुवाहाटीदा सिलगा सानाबा नॉर्थ ईस्ट की अखोगी जडिस स्पोर्ट मिटसु चाहि खुदिंगी ओइना अखोगी अमजुगी सानारुइसिंगना अखोगी अखो ओवरऑल चैंपियन संगा थांगना चाहि उम लौदो लाई अदुना अमजुगी लाइरे पाउबिसिंगी मरक्ता सानाबदा तोंगान सानाबदा अखोई फुटबॉल सानाबा क्रिकेट सानाबा एनी अखोई एथलेटिक आइटम सिंग बैडमिंटन सिंग मयामसु यामना अखोगी हाइथोई सिंथोबा मयाम यावी अदुगी दमकता ओइना जौसंग मनुंगी अखोगी सुटी नुमेन लैबसिदा पाउमिसिंग असिगी सानाबगी अखोई टेलेंट उथोकनगी दमक सिंजबनी अदुगा अखोगी अमजुदा लेबा मेंबर सिंग मरक्ता अखोई लोइनमक अखोगी सिदा अखोई चिंगमी अखोगी तम्मी अदगी अखोगी मुस्लिम मैथै मुस्लिम मयाम पुना लोइनबा यावी पाउमिसिंग अमत ओइबगी यूनाइट ओइबगी पाउजिल अदुसु अखोई स्पोर्ट की असिदा अखोई चेंजबनी अदुना मसिदा अखोगी अफसंगसिदा अखोगी लेखाइ लेखाइ खुदिंगदा स्पोर्ट दा माइ ओनसन लकांदा लेबा अबिर तैनबा फी मुनबा अतोप लंफै सखिदनबा अदुगी मेसेज अदुसु अखोगी पाउमिसिंग ओइरबा बॉडी ओइरबा अमजुना मयामना पिजबनी याउसंग कुमैगा मरी लेनना थांगमैबन एथलेटिक यूनियन थाउ नसु सिंदुना डीएम कॉलेज मनाक्ता लेबा इमा खुंथौ हनबी संगलेंदगी थाउगी मेंबर कयाना लुचिंगदुना मैरा लोबा लाखि मैरा लौरब मतुंग स्पोर्ट्स पु पामजब लेकाई लेकाइदगी थोरप नहारोल कयागा लोइनना खोयाथोंग तमना कोइना चटलब तुंगदा थाउ ग्राउंड दा पंथुंगफम ओइदुना याउसंग स्पोर्ट्स की थौरमदु थाउगी प्रेसिडेंट डॉक्टर कोइजम अरुण कांतना हौदोखि मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा ए हेप्तुलाना मचुगी कुमहै याउसंगना लाकपदा मणिपुर मियामदा याइफा पाउजेल पिरकले याउसंग असि धर्म चटनबी अमदि कांगलुप की खेनब लैतब कुमहै अमनि हाइरे कुमहै असिना लाकपदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप खुदिंगमक नुंसी चानबा ओइरसनु हाइरे श्री ओक्रम इबोबिनसु याउसंग कुमहैना लाकपदा याइफा पाउजेल पिरकली कुमहै असिना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप मसेलगी मरक्ता अखोई अमतनी हाइबा अदु ताकली नहा अहल लाइरा इना खुनबा अमदि कांगलुप खाइदबा कुमहै असिना लमदम असिदा चौखटपा नुंसिनबा पुरकपा ओइरसनु हाइरि IGAR South की VSM Major General Virendra Singh अमसुंग all ranks of Assam Rifles ना याउसंग कुमहैना लाकपदा मणिपुर लैरिबा मिपुम पुमनमक्ता याइफा पाउजेल पिरकले कुमहै असिना मणिपुर नुंगाई याइफबा अमदि मचिल मनाउ ओइबगी मरी हेना फगत हनबा ओइरसनु हाइरि मिटै सिंगना खौरांना ngainaba lamdam asigi amata ngairaba yausang kumhaina lakpada imphal mayolda leiriba khwairamban kaithel da chikna china bangamdana mi tinki amasung yamlaba miyamna potchai leiba laknakhi yumgi mama oibi nupi singna pikliba macha masu singi anoba khudol tamnabagi damak phirol sanapot amasung leitingi potlam sing paktak nana leinakhi हौखिबा चाही का चांगदमनाबदा हंदक चाही की याउसंग कुमहै असिना पोट सिटपा अमसुंग काइथेल द पोट लेबा लाकपा मसिंग हेली हाइरि लंबी द गाड़ी चटपगी चांग महौसादगी हेनबना चथोक चसिंद चाउना अकाइबा लेखि बलपुर के मयाम जिन तौदबा एफबो ओरसनोना इमा इसासिंगदा सिया हाइरंगे यामना इंगना तबना लाइबा कुमै जिबुसु मपुंग फान बोयना मयाम इंगना तिंगना पानबा पामे केमते इरांग थोक्तना नुंगाय एफना दगी सोय ngam यावना हुजिकान दे अंगांग दिजे गाड़ी यम पाइसलगा तौबो मयाम मा याविदना को अदुआसी अना थोकबो को अदुगुम अमता यावदना इंगना चिंगना नुंगायना पानबा पामी फबा नुंगायबा याय फबा अरे पुंची नुंसांग पा लेदना टेक कायदबा ओइबा मंगोल मयाम जी उबसिदबा पुनुंजी ऐनौ नौथोकबा जाने याउसंग गा इरोइनना अखोइदी हौजिकी निशा पसा चादना मता मांगहलिबसे मांगहंदना अखोइगी अफबा मणिपुर अमा पुरकनबा ज्ञान ताना लेबदो अदु पोक्ताक पिजनी मतंग स्वाइसिद ब्रेक अमा लौजगे मणिपुर अमदि मालमगी तोंगान तोंगान बे पाउसिंग लुइना नैखोइ ब्रेक ति ग्यामना थुन हंजरके इंपैक्ट न्यूज सु मिटिंग तादुना लेबियो मयामबो अमुका नतराम नौचरी हौजिकता फंगबा पाउ अमदा बीजेपी का पुन्ना अनोब गवर्नमेंट अमा सेंबदा एनपीपी अमसुंग एलजेपी पार्टी अनिमक पुन्ना चटमिनबा हाइना यानबा पुरखरे ngasi numidang wairam athengbada classic grande hotel da pangthokiba paugi mifam amada BJP gi national president Ram Madhav na wafam asi laukthokibane ngasi gi pangthokiba mifam aduda NPP gi national leader Conrad Sangma
LJP की स्टेट प्रेसिडेंट कराम श्याम यावना NPP की MLA मरीसु सरुक याखी ngasi phamkiba mifam adu loiraba matung BJP na government semnanaba hauji BJP NPP amasung LJP gi mihut sing Manipur gi governor ga unaduna wari sanare panba yabadi NPF ki oinadi Congress nataba party amada saugatkani haina laukthokpa laikhrabani In the last 24 hours, there has been a hectic activity of consultations between BJP and other important parties in Manipur. I am happy to inform you, or rather reiterate what Hemant ji has said, that we have been able to come to an understanding. The BJP has been able to come to an understanding with the NPP, the LJP and the NPF. 4 members of the NPP and 1 lone member of LJP have today agreed to extend their support to the non-Congress government that the BJP intends to form in Manipur. Loinana Andro Esidagi Congress ki mirep oina karaklaba MLA Syam Kumar ngasi numidang BJP da mai paklaklaba MLA mirep single loinana governor unaba punna changmina kre haina su pau asana makhatari. Imphal Mayol da leiriba Imphal Mayai lambi gi kaisam thong mapada phata haudi mayam ama langthok lambadagi miyam chathok chatsin ngamnadre lambi asigi Ramlal Paul school ki mayong nabada leiba mapham anida yum singdagi tata gari da khomba sing mapham aduda haitharambane numit marini gi mamangdagi mapham sing aduda tata gari ani ahum gi mapot oigadaba phata haudi sing haidok lamkhibani hairi phata haudi sing adu nungsa saba amadi nong chusilakpana pumtharakpadagi manam namthiba horakle lambi matai da chathok chasin tawbada namthiba manam nanaton menaduna chatpa phawba yawnare Imphal municipality na konba mapham asida asigumba yamna checksindana miyoibagi hakchang sokningai oiba mawangda phata haudi hundok lamba asida laikai miyam su tumina leithokle laikai gi miyoi kharana phongdorakpada phata haudi haithaba matamda haithaganu hairabasu adum haitharami IMC da chatuna wakat lurabasu numit nini da lokthokani hairaga hauji fawba lokthok pidri haina phongdorake Kari haidabano koisu khangre councillor si adagi member leiba mayam se asi karmaina tawiribano masi akoidi nuaijade ko aduga akoigi mafam ada hundokam duda hundoka tawhaningi Quality dumping ground in Lerico. The drawing like one of the Zaka. Adu Lampopi get the name. Adu try to give Canovo Langbay in a Sosbara Missangi Hire. Adu actually put up Hadaram, my think of it. Marine Nepal, Yakuna Lokone. So, we got Tabuchinadi, Moigi management just put us square in the way. Open Amiam Chanariba, the guys, but the low special Tamagadi management square in the way. Honoring the bold, brave mother of Manipur, Haibathim the United NGO Mission Manipur, Amasung District Women Committee, Thobal Nasindana, Thobal District ki Khongjom, Sapam the International Women's Day ki Thauramamang Asipang Tokre. Thauramasida, District Asigi Maira Paibi ki Luchingbi, Ima Sapam Chaubi, Amasung Ima Sapam Ongbi Bimolada, Achamba Kudol Pot Piduna, Ikai Kumnabasu Utkibagal Luinana, Maira Paibi ki Luchingbi Kayana Thauram Asiga Mari Lainana, Wangangki. Haukiba January Kundagi, Hauduna January Kontramathoi Fauba Katakta Pangtokiba International Theatre and National Dance Drama Music Competition da Seisakpi, Bimola Akoizamna Hindi Patriotic Song the Best Award Amasung Second National Award Fanglakre.
Bimolagi achievement asibu pukning thogatpo oina Thawal Women Development Society amasung Sekpi Khongnang Khong Association na harau tayamba fongdok pagaloinana Bimola akoi zambu taramna okpagi thoram ama pangthokre. Andro AC dagi Congress ki miref oina karaklaba MLA TS Syam Kumar ngasi numidang BJP damai paklaba MLA miref singaluina na governor unaba punna changmin nakre haibagi matangda aikoi ki Impact News ki reporter dagi reporter ma lobisi aina hojik laisari se Raj Bhavan dani hojik BJP ki ngarang nambikal lampokro matung hojik governor da BJP na saka CM na bagi je pishan basangre hojik changi basing je marta BJP ki national secretary Ram Madhav lagi Assam ki finance minister ba Himanta Biswa na chingba me changi marta yam angak poina andro assembly constituency sa congress tagi mai palak raba mide TS Syam Kumar su Himanta Biswa ga loina na karmong to nga governor unam sangre masi Manipur ki saka CM na bagi Chahing na ba malengay mo sida finding ang pat domo ni mapam masidagi halaga makoy saka si BJP sala maga thola ni maru ina BJP ki saka sembagi sida NPP ki mire mari adagi LJP ki karam syam loina BJP da sokol ena pau lairi ado government semba sida andro assembly constituency dagi congress ki ina mai palak raba mire TS Syam Kumar su Assam ki finance minister Himanta Biswa ga loina kar amata da tonga hosik changmi naki masi Manipuri hosik saka assembly amna charak chahi ngai matam sida ade angapa do amas oili Raj Bhavan dagi camera person RC na pawdon jari bai apojom tompo Impact News Govindaji Temple Board ki makhada Govindagi akhanaba calendar fongkre sok lising ani dagi hongna chahi khuding gi fongduna lakhiba Govindaji Temple calendar asi chahi asigi sajibu tha dagi horaga ing lising ani tarani pangi sajibu tha phawba punna tha tarani thoina saba akaknaba calendar ne Calendar asida Govindaji ga mari lenaba numit amasung thabana chingba pumba marik chumna yauri Govindaji laishang mamang da fongkiba calendar fongbagi achamba thoram aduda Govindaji Temple Board ki pandit sanglakpa Brahmachari Mayum Rajendra amasung board ki maru eba famnaiba kayana saruk yakhi Akoi haugudu matamna akoi ki cherau ban nonga madigi haubuduna olokpagi cherau ba bhaw chakadaba adu calendar ni atei khai ga manadaba top chahi amagi phongba Govinda seva gi adu gi dem ga tawni Govinda gi top seva yawba adu lona sida pire thoi lon yawre Ahomlak Suba Editors Guild Manipur gi International Tour ngarang dagi khongsan khre miyoi tara marina saba miyoi sing adu Cambodia gi dama ngarang Imphal thadokibani yumlo nariba leibak sing gi miyoi sing amadi makhoi gi leiriba chatnabi singbu mamutana khangnaba amadi mari hena faganabagi pandam da khongchat asi pangthokibani haina chirol amada khanghalakli IZAR South ki meeting makhada Taramathoi Suba Assam Rifles ki Kuntaruk Suba sector na sinduna haukiba Mars ki tang tarada cancer causes and precautions haiba hiramasi ki matangda awareness program ama pangthokre program asi Chandil district ki manung chanba TM Jumunom village ki miyoi Humbudra Marina saruk yaduna pangthokhe Hawjek sanabagi pauda Taruk Suba Inter-District Kanglei Park Football Trophy da Imphal East District Football Association mai pakre Taruk Suba Kanglei Mega Sports Festival gi saruk ama oiriba Inter-District Under 17 Boys Football Tournament ki ngasi sanakiba match sama da Imphal East District Football Association gi sanaroi KH Tondonba na match ki yankai mari humpumapan amadi marfu suba minute sing da panjal ahum chanduna match asida hat trick fangkibaga loinana DSA BPR Bisnupur bu panjal ahum sunoda maitiba pibangam ki Sports for Sensibility haibathim da Kanglei Park Students Association na shinduna mapal kangzaibung da chathariba football trophy asida Manipur gi tongan ba district sing dagi lakba football team marina sarukyari Chathariba Inter-District Kanglei Park Football Trophy asigi hayeng sanagadaba ani suba match sta DSA Sadar Hills amadi Imphal West District Football Association ani na lamba tawnaragani
अरबदा बुलेटिन असगी हेडलाइंस अमुक हन्ना म्यामदा थमजगे ओक्रम इबो बिबु मरी सुबह चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होइना कांग्रेस लेजिस्लेचर ना येनब लेतन खनख्रे राम माधव ना मणिपुर बीजेपी ना गवर्नमेंट सुमसोई सोइदन सेमगनी हाइना थाजब पिरकले मणिपुर की अनौब चीफ मिनिस्टर हेंगांग एसी की एन बिरेन ओइरगद्रा हाइबा अचौब वाहंग अमा थोरकले नाट चटनबी अमदी हराव तयाम्बग लोइना मचुगी कुमहै यावसंग ngasiदगी लमदम असिदा होख्रे अमसुंग साना खोनबदा अहेनब मिटिंग थमलदुना ngasiदगी लमदम असिगी मफम कयादा यावसंग स्पोर्ट्स हौदोख्रे